Hadin ka jingya kenat kabala mi ha ka senong laper ka bahap ha blok tu haraj nongtung kabala penlong ru bagi pai ba kidon ha pedeng ka jing bom syong sukshu namar kani ka jingja ki kenrum kenram kabala penlong ru ya uwei upulit jong ka ribhoi ban sya syo ha ki pai bhur ha kate ka jaka menta ka singipat hadin kini ki kenrum kenram ki bala ja ki bala tu ru ya ka syong suk syong sai ha kate ka jaka ki Deputy Commissioner na ki Artali ki district ki Bakenthup ya ka Deputy Commissioner ka Ribhoi district na Meghalaya bat ka Deputy Commissioner ka West Karbi Anglong district na po ka Jela Assam ki lawan poi ha kati ka jaka na ka banta banya karan penbej halor kati ka jingya kanat ka ba kani ka jingya kendu la penlong ha ka senong sabuda ha kani ka jingya kendu kini ki arngut ki he jong kite ki Artali ki district kilai tai sani bha ban buru ya ke jing ptha ya ki pai ba abat ke seng bhalang kita kilong la kentu ya ki seng bhalang hari bhoi bat ha West Karbi Anglong ba ki seng bhalang kimdei banwan jurib kat ba ka jingya penbej put kampadwan kenang ban yada na kano ke jingja ke basngosi Hakabiyate ka nega kam ha lape te mene kasni ni laya dan ka meeting ha pada DC jong West Karbi Anglong but makan jini ni Ribhoi district but hang to milaya rentak chupang kalon order situation ni ong ba kung balong hi menchis ni kasdam siya nagaway ka incident ba siya show away kang ba but hadin ang to la penyesok but kala once ka normalcy menchis ni but hadin ang tap den dala adat nang nila yok kilai one pilot baro ki officer ki SP ki DC bar pala one ka menin ya kubon ba kidan katukan ni di senang balik cetai and hangta nakaliang ki pulis hang tu molos na kila ong ki ba long mandek na mal ba kadang create the situation mo nai long la settle so nai pen correction so tang ba kilek di syakmat pat kani ka kelaman ban ki embiang ya kata kejinnya kanat ka kadang nak ke isu hang tu bat ke polis ni bila dan kejinnya confrontation mo de hadin nang ta pada kila dek yang SP KDM ma ko ke magistrate la le nang tu bat hadin nang ta pada mission ba ke allegation kalong ba kini ki brave balik gazet hang tu ki dei haji lam jong polis kini ka lami ka ni sa asan tu bat ka mental ki nang te la bo ski post jong ki te kani bar phai kanum ja ne la da dei bang tempat ibon ka yang jong ni tu te kani ka long ge e ba sosi namani ni ku slai nam ta ki tu ki khat rat snong ki badan satai sheliang namar ba ka jngai na district administration tu ban poi tu kat ba nakaliang jong sa tay kaliang bu menyang yesian ni ba kiru bisi jong kiru ban poi hang tu kasi madusan kan tamo ban poi ro jagate both sides ni ban yo hi ban yarap itu ki pai ba ha tu ka jaga ha ka tay ka laper ba tu isnong hajan kan up ka kani ka ban continue ka law order ka bahan makin ni jaga border kinong bajngai ha te ni kerpat ni ki singgalang ki balik page dan manoro kin so man perkhat lang kita kibrio namar banyo kaji harap na kaliang district administration ng police na paro yang Biden ka porla simpor pala la ban don ganon kaji man sa la ban garanti ba kanung kaji syong suk syong sa jong ki ni appeal siya perkhat sampha kat hadu ba piatip hi ba mentaga sarkaru kaya dan hapa dengan jenis keren bekas asam, but di komiti su midang up bakin kan notify, tapi semua bah bang day ban late ban visit, kita kibri relation su mentara di kompos nam, kin syang hang tu kin imlang hang tu komentar sini man itu ipingang ba, ngimla ban perhadu lape nama kadang create like situation kibri hang tu, hendrai kaba setelah ada kalau bang ngiok kendui rang ba senang umat ru ki kali babun bah ki bawan na kita ki khat crash nong ki bangyo kan do halenti bat kitu ki yung slam dan no jumpen wet yaki kaya ki yang jong ki te kata hi kade ka ke bangi de ban burung ya kata bat ni burung markan yang ye kiru ma ki bre jong ki pentut te ya kata hi ni semua bangin mending dia kan status quo as of now tang hado
ngin mentinya kan ni haduk banda one part kata ka resolution nak yang government ke ibakin dia ke ibu pen be input sang bat bangin haduk kata kapang ni kerpat ini you know ino subhan wat pentut iki tu berisati ai bakaan bat ki polis kujangi kin le ka badan kam nama kadan ka very strong coordination apa yang di polis yang asam bat jang Meghalaya hang tu tingin day ban let mangina do nang ni ban syatai ban pentut ya kata namar ba idan buat ke du hang no du la dahi ong ni nong pon ne bi ong apa bernihat ne lip kalau bang election no sino du kindan hi ke local issue sang tu tiketu kila sutu ki kulit ke badai duty hang tu kuno ban tackle ti ya kata ni hi ban interfere han kata ai bikin jong tu ya kan ni kamput kamsam bakan tackle hi ke solkan ke badai hok ban ne mo te kumbam tak si mam ngile jeng tip ba pilih kendu ba DC jeng gawas kerbe yang long entah ke SP benar boy kunjur ma phing mudi kai ga phang ba phi kran na to ni kran chang jeng song sai ba nom dan ga jing ya one visitors de manabro aliam nalian jeng kir kin de bandan visitors nalian jeng de bandan visitors I can show me para kinong song satu kan ba nagal yang jeng niru ni nila I instruction ni in charge ng kamalas nai ba ni rin bu na daga giat na siya yang kila bukit so ni min that ring in contain ya kami kata minum syain ng gaban siya to no te kata gawai kalau kita ni kan kanya sepang developmental work te ka nakalang DC siya tayo ko ang ba section ni na markadan kan ni kajinya keren te ini ni bu status quo siya minum patle minum developmental work as of now te kata dengan keren in hub banyak snap na marbakan ni ka juga jingkan pe kalau siya di district tunjuk ni ikan ya up nama kani kajian ya keren kalau sedang yang kalau langsung mas desman mending nak kalian jom CM military so ngidang apa yang notification semua umne dan selalu notification kam pelayan cepat hopefully and then it's a big part